your strategies. Okay. Waka abam. It doesn't mean say nyame na kan ye. Ayi onu ankasa na adwene. Nti waka wi a no de tokuro abeda. It is a so bi be shan kom say mehu say Mahama wanya ana NPP bawumia ana why anya ya calculate atena se na ya plan so I say na ya di abehye nkom onse nkom hye kwa nyini nya na ye ka obetime hu bibi nyakopa ka se me nka for ni we obetime so hu bi so hye o say twasa we de woka so for the ni kwa se wo tru ti se me ye NPP ni me NDC ni me ye say o yesa obo oman e say ni bisa say green e wo mu na yellow na ewomu na kokko ne kra no no so beblesa woni nyankom sha nyame kasa onka ana wo se we da kwaya se ana tokro abeda ebedu sometime bi na bibi ye beti se Mahama yare yo trahe wawu bibi boni bi ebeto no ye beka se ye meka kire ne se on hye kokko enkom hye na ye kan enyam so fun na hye nkom ba ifo ti me hye nkom Abra na ye ba beto ya ba me nya komhye bebre e ma ne konfom ye so abane wi ye komhye na so egusu kwaso a ibi efa owo parliamentarians bebre na komhye na kire se owo bi ebisi parliament house ni se be ba election do na akoso ye man pani ase se wote akonwa so ye Mahama na be de tri aye ma me je no so owo bi aba efa no kire se man pani court so kwebedu ba bi a obelusu ne vice president a woka no we nu akoya sa na amakwa akoyehu se ko ba se ewo komhye so de na wo se atwi be na nipa ni ebisa de se sen na wo komhye no etie na se eba ya na bibi wo ho ya amanyofo no metimi aye afa ho ama wo metimi enya wo nkwa edidi mana me saka prophetess Emilia e wo menchen ha that gold me no eba hwehwe nkomo prophetess Emilia ma me mo akwa ba ya nya afinsi ye share nse ne mo wa fihia papreko afin komisa yo o wa ye fo me da so wa ye fe pa nyam ye de nyam yase ma me ye hye ye nkomo na se a mimisa se ye beto aba no enkom hye dodo na nyukufum na nke nim se ye to aba ni wie ye no enkom hye nesi na so ye to aba ni wie ase still enkom hye ni bi ekoso na me ne kan famfiri wo mo hye nkom a amamu no se difo bi hye nkom wo ye difo bi hye nkom na se amamu a ye wo ho kwan se ye ka se difo we o mfi nyame anase o ye difo trofo me da se enkom hye no oyo difo betimi ahye ebebem obetimi so ahye emem eno nkire se onye nyame difo but majority candidate vote no most of prophets for no ebi mu nye strategies okay especially Ghanaians Ghana asofofo no ebi mu yusu omo adwene ebi mu yusu se wate asem na odi abeye enkomhye ebi mu so tenase ehwe Ghana o manimu ne ekone ne ye sese kura de ye chire nyama bi a na odi abehye nkom okay on se san komhye ase wo kwa asore na sofu bi obi apinu wo hwasem na wate na ade kwhye nkom eno sa no o say atesem nyame nkan bi enti enye de emem okay ana ye hwe Bible so difo no mu bebri o mo ye difo akese a o mo hye nkom so anye de but eno nkire se onye nyame nipa oye nyame nipa mama o ka se difo betimi ahye nkom ebetimi abam difo so betimi ahye nkom a emem yes nyame kasa prekompre na ne masote ebesi den na difo a nyame na aka kirew ekse kirew se epese hu difo atrofo a se difo ne hye nkom na sa amamu a yenhu se nyame ne soma no eyo no na eka nasem enti se difo bi hye nkom na se amamu a eye den na nyame na aka kire na amem Ezekiel hye nkom okay kan se mebria na beba oman mu eye Israel okay Ezekiel hye nkom na bebire na amem ma na omo kase de bia nyame se enso enye de yenhu hwe okay de na amanfo ne kekanya na nyame ate enti nyame sa aka kire Ezekiel se ne omo keka se de bia no nyame se me se enso enye de omo hu hwe no ka kire omo se afedie ne omo peso omo hu no omo behu
makasem ye de fa enipa mpo abra aboso a wo ye sofo betime hu ade afo bi hu obeka but oka ne nipa no so di gina bo mpa ya it will cut off. Okay. It is amamu a eno nte se ne wo kan ye no wo twa ntoro nipa no ebi okan ko otu hu anamom obede ne wo. Okay. What you get me? Mama me too. Yes. Eti no say odifu ana ye wo se na make say ono ebi kwa ye atesem na wate. Ana ode be hye nkoma eno be de na emem. Ana ye wo nyame na ankasa nyame suma ne difu se onka kan kire Ezekiel say omoa moa ne ho na ne bre na ye de adu. Wa kawie na otuti na okọ no. Ana Ezekiel no sorry gina ye ebo mpaye. Okay. Ese awurade hwe bre amabre. Wabom paye wie no nyankopon esan aka kire odifo ne se onsan kọ na onga kan kire ne se ono asefo de osan ye de ato nimfinu enti me se wo se bia wakọ aso na sof na hye wonkom se obekọ abuchire na ade beche ana bia month ana de se sport na no asan beka do se nyame kra se nsan kan kire se abuchire no nkọ a da bi mama meko on kapofo. How are you going to take this? Men train masofo. Yes. Party was amiko. And so then nyame na yede aka. Okay. But most of Ghanaians, prophets, prophetess, elders, pastors, reverend, doctors, so called, some of them, majority carry the boat no. Omo maybe like I say, omo wo calculator kese ewo omo adwene mu. Nti omo commission calculated profit. Yes. They just sit down and calculate. Omo check on my gun and say na politicians for kwayehwa nyema si kwadie eye sa bo ho no da be shen committee automatically say ebemu a it means that okay na amamu nso a ye benya ntina de biam kase so difo bi e kasa ahwe tina se netie na asem ye utie ntie ne sa akeke fakwa adwum abibian omo kasa no omo abotokuro bi adanchen aka me beba ho se ya na mo hye nkom no wie a na mo aka se o mehume na sunsum akwanche ye fa ne mangu fo obi hye nkom no wie a wo se ebia me hu se NPP fo befa na je so mo de nyema gu akwan mu me hu se NDC fo befa aje so mo de nyema gu akwan mu eno no enye kwan na ya na difo ne bottom commission no na se amamu a oh some can so mo fa ne mangu fo mo ma fo mangu fo so mo enwi wakase omfa ne mangu fo ma akwese or trust soligina. Okay. Say ya bi bobo wan so le nyina ebebo. Wo soligina ya le so nye de emo. Fine, but politician na omoye bi na omde tokuro bi abeda ho. O nse obeka say oh se wa mehumi a it doesn't mean say ma hye wonkom say oh ba ba yale a enya compose say trust me na me hye wonkom no oba ebehumi ansa na God will heal you. No. Sebe nyame nipa me se oba be yale maka to se oba be yale eno nte se chinchina da etwa so behunu so maka to so yale na se o soligina na wo bom pa ye fastness sugu nyame so a yale en emma da bia me ka se me hye nkoma ma me commission anya ntoro mani beji hu chen se bebem baba o hye nkom no anya ntoro wo gidie ne se nkomhye na wo hye anya nkomhye ye bone se wo bewu wo be yale anya ntoro. Okay. Say nyanya me pɛ no say ne se o be yale na ma hwese yale na ba wu bewu na ma hwese any personals we wu me kan it doesn't make sense for me e ba sai nya no na ma wu ye hu se wa hye nkom se nipa bi be fim na ampania pa nipa na fim enya no na be ma difo no hu difo we wo aben pa wo ye hye pa o ka se na be nse eye nipa adwene okay nyame ekasa nyame nipa bia hu na hu. But on say ye nipa na ya fa ne sao. Me hu nyame se o ye simple. No message no so e simple. O se wo bewu waka na so so digina na twa se o sesan wuo na obetimi asesa on sesa no say wo bewu nso a automatically wo bewu. And for when fasting na wan hwan ya waye but wo bewu. But on say ya na ya ma adifo waka na bamu o kire se ye ne papa yi ana ma mi ni hu. Eno no emfa wonkosi baabia okay so that enti manokre no enadi kan ye nyame se but enkan ye nipa ese okay so abribia no se o manipa epulu o manja
obehye enkomo a emfiri nyame Okay. but na ye wankasa wadwene se ebem a na kura se wokan ene hu but ye calculate yes Mama yenhwe yahwe wo mo ehye enkom na amba mu no afei yenhwe wo mo so a ehye enkom na ye beka ne se eba mu no wo kasa no wo se ebi mu ye calculated mind yes na wo mo use ebi so hwe surroundings no enema ekoso na wo mo de hye enkom ebi hwe trend aba na wo mo de ahye enkom ebi kura mpo hwe na se nim te se bia mte yi na wo nim obi onimia na wo be chukum ho nsam de ama wo na wo de ahye enkom yes wo mo ehye enkom de ma NDC na eba mu se ne wo kan se eye trend na wo mo hwe de Ghana abaya ye Ghana mamu ya ye mumi ya bato no eye 8 years and yes san ben muti se 8 years aso na se asesa ma NPP kwa ma NDC abade a pe wasam na wo kan ye no ye betine gina so aka se wo mo so ehye nkom ko NDC afa na abamu wo mu nyina so nye nkom hwe no hye ye calculator ni se so se eye calculation tie 8 years NPP ba automatically another yesan be gina bem obo se na atene eti na obo se abibia je meka so mo ya nom de tokuro bi abede abeda ho eye den se 4 years na yekọ 4 years no ba na se no obeye no manije ho a na mekoto mani anye ho a menye de mentoma ho eti mfa ho se ya toma 4 years another 4 years no obekọ foforo sameba obetima atran so 8 years medru no obo ho ane se ye ntoma mfa ho ne ne waye wo do pa pejoma no ye good ye ne bia but say more stand there over top from ama another party asamba okay now one thing is say sir politician those kind of name are your strategies okay waka abam it doesn't mean say nyame ne kan ayi wonu ankasa na adwene nti waka wi no de tokuro abeda ho no akase oh ebia abatu NPP ebenya okay NPP benya nti etwase omuyese omo sorry omo mehume omo nya ina memwa omo osunsumu me dabi se nyankopon na wose watchuzi se wo na wo beridi a it doesn't matter say etwase nipa no oba behu ana wonfa nyema emu kwamu ana wonye so atase se wo na nyame se wo na oba bedi a ebebem senya wonso a ebebem ti na aka se calculator ne se ye omo calculate se 8 years yi pa de no san beba be stand no onye sure se ebeye NPP ebeye NDC okay because almost 30 free sa time na ya hyehe 4 years de kona se 8 years no kofuo ba ya na okoye no yes kofuo be ya ade more no bi anije ho o free so no enti ye be standing ye be ka se ni NPP for onye de enko but etene so what etene ya na ya sign eto abanam se Mahama eyede eba Mills Mahama government Mahama ba ya na the next ayibem na ekotene ye na kodi Akufo-Addo side and was I continue the complete ye me boa ya sign betu bi anya na asan em fa won say next 4 years ya sign betu abanko na Mahama no wanya mama no ye nkomhya na se anya nkomhya nyame nka nche me hu eye me pa say ebetimi asa atene it is a so bi be hye nkom say me hu say Mahama wanya ana NPP bawumia ana wawai anya eye ya calculate atena se na ya plan so what I say na ya di abehye nkom I say sorry ya Mahama epejai time wa ya hwe say wo de me hu kura bi no kwa me nkruma o de wasom say ba akopɛ okay me boa me bisa anya ba akɔ ana o de asom patron ana omo bedi so ebi som 2 after 2 no kura no yesa som 1 so me bisa say omo say president Mahama ba won som ba akɔ eni kwa so som 2 wo som 2 a bibi beto no obewu obetwa ahwe so me bisa say ne nsa ba akɔ odi som but achie no osan de mienu ye de esom show ya hye won kom fine se si a no mo se ba akɔ no som odi ba akɔ no som eye no be owie no odi mienu esan ye de esom me bwa se ni ti apa ni sisi a e wo ho comment e beba yen asofofo no ye beba be so won kom se ye ka hye ne se onso mu ba akopɛ
ana wosomu na chie no kwa osan de nsa ye den esomu mienu na nka ni kwa se osan ko somu mienu na etwa se ba ko na osomu na no onfa nkwa wiye nti no de wachie de no osomu tu no ene na ama ni ti ye den epa no but na ni ti na na ebe badada okay anya ngom se tamwa Kwame Nkrumah yes ade na hwa na ne omo ho no ne nipa ko no odade so atasi but picture no mfoni ani hu se osomu baako enti ye kakroti se we baaye osomu baako we ba osomu tu ede ba nti osomu tu a bibi se ebe yaw wo betwa ahwe wo bewu wo beyese she atade kokko so kan mama ugiti se sunsumusem ene amanyosem ewo twakana ewo twakan de ntemeka tsana se on se yehwe yemfa nko titi side no okay na titi side na nyankopon na echusu on se okache Samuel se so nyankopon na echusu so okay nyankopon na echusu David enye nipa ene ko chusu wo mo enye so ne David nkwanse na meka mo no nyankopon na ede yi wo mo okay enti ni nyina ye sa presidential ye but ene no nyema edane na bibi nso ye dey edane because atom ko na nka ye ayemfo so ati say the say an according aye different part enti wo ye so for anyema bebrebu ho ye those kind of politician na de no anyema bebrebu ho a onse nkom se kwa nyini nya na ye ka obetime hu bibi nyankopon ka se me nka for ni ve obetime so hu bi so sure say just wo ye dey woka enti no say wo ye software wo gina ema wo ye politician obia mimi to say minim se me ye NPP ni se me ye NDC ni se me ye CPP we kwa de minim Ghana omo yi mbebisa me wo be David because me ye sofo de ni kwa se wo ko chuti se me ye NPP ni me ye NDC ni me ye say o yes obo oman okay you get me because we ye sofo we ye oman ni nyina so eja ana enna asomfo okay obi agidie ewo ti se me hu se wo ye NDC ni a me bu betimi afu wo ye NPP ni a me bu betimi afu e bi kwa me ma wa asore so at me but wo ye sofo a eni kwa se wo tutu se me wa ha there be sofo china say for all in one okay because wo bom paya e twa se e peace ana ye hia enti wo bom paya se o mani mu mpanifuo fa nsa ka wo e se me ye NPP in fact okay me ye NPP ni a me den an makobo mpaya ma NDC because me ye NPP me we say nko na emedi ade ana me ye NDC ni me we say NDC for na twa so mede o mbeba enti o ma ama na ese me kwa me gina me mo mpaye me we shi obi nsu bad okay but we ye software no bompaye in peace se asundue no kure na wurade mfa ne nsanka omani mu mpanifo ye kwa omani mu mpanifo mo a they are the leaders so what is and some of the prophecies no they just calculate and analysis okay now yes okay mama yen hwe ne sei ne ntia me bisa asa ne se na wo ka akofuna ene atade kokko a ye nanim se ye ne adifo no mu bi e ka de che man pani a ye de nsi akonwa so se da ne duru a e kwan wo fa so akofuna nim e bi so se o makokko mra na atade na hosuo ne odi besiese no o makokko mra mu no wenum nyina ka me se yesunsum semo a anasa ye nkomhye bi omko e de ma ye papa no ye hu so se na atade no o hye ye no kokko ba mu akofuna no se ne wo kan no osomu baako sai somu mienu enu nti ena me bisa asase nti se wo ka ne se sunsumsem ene amanyosem no e wo twakade a enye wo nyini sese akwankyere bi ba e wo se difo ndi tudwa on se on betimi dia tuju but kamia ka se as a competition so what is as a they no any too as a competition to say one way ma obetwawe ma obewu osomu a adana obe swed kura na sa adana bibi beto no what obia kan die enti which one die na nyameka eno ni main reason say obetwawe obewu so utwawe a ebu a wu betumi nyankwa fine obewu eno so ye kan yo okay esi obeyale enti say na eko
onso afanu mu ba akopɛ ni kwa so mu tu oso mu ba akon san ko so mu tu nti se die na ekɔ wonhye atade akɔkɔ emblem se but ɔhye fita no ɛyɛ more nti die na ɛbɛba se me de bi example se utu gold ade a gold suro ɛyɛ akoko fita tio akoko fita se me ka fita ɛyɛ fita bibiye se kala ba ku wom na utu kala na tumi no behu se enye fita watu enti mahama na tade o se no o se fita na ne dan no am se kente majority of kente no kokko wom na meka no opa tenase din na ekɔ akiri majority kente pa more kente na ya efe pa no kokko kakra ye den egom enti no share nkwa man say 3 as 4 colors 5 colors because kente no na different color so me be say white na ye kese kente no so e different color kokko wom yellow wom am say green kra be wom say enti the color be say na just e trust nka na ka fita no na ye ka kokko de a e trust say white and red okay definitely colors no ko fry no say colors na ye den colors ay multi colors okay so what I say it in your me metimi aka say o sha atade a eye kokko eye device because kokko no e show okay enti ogina ba bia obetu so say o sha atade kokko president so gina ba bo hu so say atade fita ana nye da no ye some colors maame no so de no so no won say kokko no eye more enti obehu say eye kokko asuli say no kwan kokko no eyetu em say da be eno nko a na fam so em say kente eno so ye colors o bata no kwan kokko no so ye be edoso president di mafra eguna ha matu kwan da ba wisu mafra wodi gu ha sometime etimi frugu fo eti say won say kente no odi bia say kente mafra no so majority no so kokko ye de egum maybe main reason is say enye kokwa ye de akase because eye multi colors so o say onhye atade na kokko enye de emremu a say ni bisa say green e wom ne yellow na e wom ne kokko no kra no en no so be blesa but eye multi colors and white ne ena appear say ojima bia ukun ni say when you fit and multi colors uko square ne be cho say multi colors uhu say colors and e ka say kokwa uhu say eno nko a nti na me de vice president say un say ne top no ko ehye no utumi say eyi ne ho a eye nze maroon color so what I say maame ye nhwe ne say enkomhye ne ba say omma kokko enka ne ho o kire mu kra se bia ebetimi aya amoasen ebetimi so de beto ne nsa ebetimi so de beto ne kom bi o de be ne mo make sure say color kokko e wo ne ho enu nti se e wo kente ne mu kra na se colors ne doors na ye hu se ye multi colors there so na so ye yi de be hu se kokko wom green wom black wom a enye de asa kokko na ka ne ho this is our problem this is our Ghanaians our problem okay your problem nyina no ma shenkom eti kokko I'm talking about multicolors. I'm not talking only red. I haven't think I say a higher kokko. I nya kokko. I am multicolors. This all kinds of multicolors are kokko wom, blue wom, green wom, debo. It's ko eno na nya kokko. So all describe ni pana. Ube chen say wa share white and different colors. Okay. On say makan different. I just say enya color. Baku but a different color tin go say asent yellow na ebe mu so e ni bisa wo ana ni bisa yellow na ebe mu ne eno so e kire say okay mama say na mimi de mitimi nya no bisa nyam na me hye nkom no so eno na Africa and Ghana the problem okay because wo kwese broni nkom a na aka say kokwa white share white and red no ko share white and multicolors it doesn't mean that she was no it's a multicolors it's not white and red so all describe what untimi ko describe say because can tell you na e wona ha no enye kokko nko a eye kokko wom yellow wom
some say green, others some colors. And say no red. Multi-kind. That one doesn't mean it's a prophecy. No. Okay. When in young comes, Yame kasa onka anana. What's the way that choir say? Anana. Tokro abeda. Tokro abeda honey say. A bedroom sometime be not be bibia. You better say, eh, Mahama Yale. Eh, what you're trying. Eh, well, bibi bonny be a betono. You better say, set ye may catch there and say, one shake or call, and our share na a just what pepper conqua, and na coconin your conqua, not some colors to be woman, and the colors na a woman, and then a horse. As well make a tear for when would the more wants nothing. Namun, who send your mekan a fucking. Mama, and a young shinny say, ye cassa a defu. Monchim who fen free among yourself who say ye cotwaba, will be a sinigina a pacotunaba, Namo beshan commono, a battle yen shahunkum, it's a breast say a cotwaba, a defu one common tomb, our bathroom no more be a enyan pie bar, only half on a yardin. A year totally 150% is more than 100%. Okay. Once I make as I say, me politician, me party, I may day. Me what baby, me chinasa me bomb, I am a bomber, all parties. It is all your software, and even a trust away day. We ye. Say, Yame, a choose, say, way and na ebe bar. I know no, what in the home pie, say, what what chooses, says, a rain never bar. Or born a home pie, so I say. But say, would show, say, Bibi say me ye NPP me ye NDC me ye CPP. Enti chinchina twan CPP and a bed e beba. What I say. On say the enti omoka so montwe omohu free ayini say. Say o yourself na ota egbowura sa amano semu bebra. Betimi de ntokwa ba. Okay. Betimi de ntokwa ya den. Ewo kind bensu say so for the say so for no what Ghana ni bi mine mu ye den what mu bi emu ye mra what mu bi enu nti say ebra so say yakwakoto ya ba na say so for no so wo kwan say wo kire na dwene say amanyeko we e na yeto aba ne ma no betimi aboa na say so for no kire na dwene so akwan so a say nkantokwa bi amo. Okay, na say ekofeli say adwenkyere na o kire na am ana me say ekofeli what do you know? Okay, because my jiwadi. Okay. It's me party na bia me ye NDC ni no aka abehye nkom say NDC ene benya it's me no my day o do ru ahye na say afie koto aba na NDC nya na say NPP enya how am I going to feel ebeye wo ya me ya enti abasa no kra na wo ya ebeye me ya enti say bibia confusion ana o de beba. Okay, enti wo ya sofo a enko parties kan mu nyina dey ebom eno no na me feel say ye asumdie. Okay, but say ube chichem no abibia no ye confusion one. Okay. Mama afei yenhwe Ghana difo ene enkomhya wo mo ehye kamia ye se oman ya yetimi edifo a ewo mu no se ye beda be sore ne ye se odifo bi ahye enkom se kogina beka junction nyame be ma sika bi afiri ba ana oman Ghana bra ye brei nyame se ye solution ni nie nyame se ase enkomhye papa de Ghana difo nim hye na emom enkomhye Ghana fo edifo nim hyaye owo komhye ni titiriw ene wo mu a ewo din meka wo mu a ewo din a celebrities e wo Ghana ha politicians asese etitire ne ani ntira ewo din no ase wo mu nko na ya na ewo nkomhye no ekode form hu na me misa se Ghana edifo no nyame a yeso no Ghana ha no owo nko no yi na dide kira na me nso mebusa se nyankopon ne yeso no Ghana ha nkwa na ote ya. Okay, because the entire America say say what you did for enye kura oman ya wufuru mu no nko ana ehye nko na me was South Africa. Okay, sa ntokoye si Russia for ne sa Ukraine me kind before na that was December na all night. Okay, that was saloon South Africa Northern Cape Postmesbeck near saloon mu na ye asori me can say next year na ye ko wura mu bibi ebeye den ebesi ntimo me mo mpaye
ewo kuro bi so enye South Africa but on say me was South Africa but na enye South Africa na me se o monko me kan o me se o man bim obi a me kresi o kana me kai obi na frɛ me kan so wasam na kan na me se nya me masem ayade a message na ba ana maka nya but me tin go keep isa obi mpo na kan se ma wo kai say ye all night o ka se kuro bi en besabasa e besi so nti me mom paye me kan ni nya me se every omoto bomb don't say me was South Africa but anya South Africa na me kwose enko no kuro bi so na me was South Africa enu nso biem aso dem baby na ye aso na o postmaster back wa enu nso no say akogina ka se me mpa na me hu se o man Ghana na ye free mu no ye hie o mo ye ne o mo eben no me hu se basabasa bi ekoso ho basabasa pa police ni soldiers ebe so me mom paye me ameka se me refi until say me ba Ghana me tell say kroya me refi basabasa bi si ho na yes on say me wa South Africa no so no ne nyame yifa o man Ghana ho so chem yes atam no na Akufo-Addo omo ebeto aba me first 4 years no say 4 years in the court na next 4 years no oto aba no oba first one say 4 years na the next 4 years bi the next 4 years in the court no eno say no nyame bie menenu na ba bia me salu no e opposite Christiana North West Christiana opposite police station obi American se monim say nyame opposite police station nyame bie menenu na akwaya se me wo me salu ho ana Akufo-Addo ene Mahama gina ho enti na Mahama she aso ne from black ana o use ne kan so ye black ana wo sinani so black ana Akufo-Addo South Africa attack black ne attack and black enti ya na me ana Akufo-Addo nso e t-shirt white ana o nso sinani print se odie ana Mahama screen ka musian obechia no what is the meaning of this? When say tuntum no oye kan ye tuntum na tade hye nko tuntum na ye wa hye tuntum etese but on say they na o hye white no na ye nkunudie no omo gina ho na cake ya omo ye de omo say twa cake mu a omo ani age police station na ye opposite na ebe mu no mesanya me yi bibi a kire me a na odi bibi abe bata ho say ya me hu say nyame hu ye no eye no kore it opposite police station na ebe bata ho ne kire say me kan kre me si we abatwo no Akufo-Addo ebe wi but o wi ni a asem no misunderstand bi ba ma ba almost ebe court me kan no me happy and pepe me ye gold bi mo duro wasa me ko ho last month no ya de nyame yi fa gold mo kire me no o wi e no say yi papa ne fie edan a wasi omo so emu afu eyi kire me o yi kire me no so na ya dom ya na ayese ye sidan wo mu a ya di empoma no ayi ahye ade achi ye no na me ko de ade achi ye na me frɛ papa no de ana me ka kire no etime sorry akodun so ebe na wakaka na so na me ko na ya tro e ho na me yam ye de ahye ana me sa frɛ papa na me se asena me ka tunu hu se oda na ya tro ego na ayese wasi ama so o ba be eni ti na on se nya me de eno no ebe bata asem bi ho e ma me say ya me tie di say no yi kire me no eno okay eti nyame komhye no say wanye careful wan hwe ya wo be ye confused because of say e di fatro phone yesu ba na o ebi wo but omo ase ne de yam kwan hye etim ase ne de entu da okay enti no o du su be bi so say yemma yenni enna ho say abwa wo baby a wo kon go hom paye me go family number now for me but me hom paye okay asola mutimu no the same Bible the same assemna but it so say go hom paye obu wa so nyame timi yi na epie na yi bibi pra fa so fun na story no kire na obi nka we onka no wajai me kan say what eti wo ye Kristo ni ana mo bi a wutu ade bi a wo ye
obi kura na ahye wo nkomo a boso mpaye Okay. because enkom se na ye kan enye so fun kwa na se nkomo but if it me se nkomo Mama be ifo. yes Na eno no wo hye nkom no nkom hye papa. Enye nkom hye papa but wa hye nkom e bia omuko group no Okay. omuko hye na omu afa anwadwo ye wo tumi a owo bayifu a oye na no ye pale Na se be ifo konkonsen. konkonsen e wo se ye wias ye we bibia sa na spiritual ayi so nti obia na ono ni be ye na ye konkonsa ono omu a hia na mo plan e bibia be ye sa na de chia odi mete ho kiro o ya ye die pe ho asem kan o pe so bi o ti se ma mi bi obi yare na se ma mi bi ka be ka sa ma no o tumi but obo That is a word to moto. yes Ebusia for Mama Pepa. Ebusia enkomo no aye de pa na we ne mama akan kire se wabio wani wade bi hu. Wa wo se wo yare ba ku ma me ba ku bi na de bi na me ba na yare na wo mpenhwe no yare de pesofo bi orden na se wo teto kire o ma wa hu nipa wo ye enu ti se bi ato pen ya mama mo hu se sa nipa no e ba sa ya na wasuru no